Mukaririgiti wa kiama kia NOPE Meru Daktari Julius Mbijewa na amenerete thirikari kaunti ya Meru akiuga kuri na ungumania bunene. Aruga kuri na machini cha sibitari ikubanga kugurwo na maguri maita jairi na ingi cio akiuria nkiama EACC kuriunga Meru. Aruga kinya rwangi rwogima Meru ni rwatejanirwe kiriwiti na mbere ni untu wa wamba bwa mbecha cia mwingi. Gogo kwithira ukireta thina ndene Department of Health Mr. CC menyera atiri nyuma ya ntuko inganona mbeca yukambiria kuria ni kajoka Daktari Julius Mbijewa akiorota rwangi rwogima aja kaunti ya Meru itukwenda gwikira on notice munene wa gibabo mwiri na mwena wanonto no monka mbeca ikorokire ofisi ya finance CC wa finance baratorore bakimakwe goro na EACC araithorete njama ya kurea mbeca cia mwingi gukurukira machini cia utungata sibitari ne Meru Rifaro akiuga machini iji ciathukirwe gataka kenda gutema kajira kawamba bwa mbeca cia mwingi. Sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital ina thinene sana. It's so unfortunate kwithira CC wa ugima wa mwiri kana Minister wa Health ibombrete kwithira bagita kwambiria process ego procure kana kugura machinera itawa MRI na CT scan. Bantu ya ajabu ikwithira either na kwendera kana ungi machini wichi athokirwe cia njamwa tu kwa tugite kuritangugi indi tirithetwe u kenda gutuika gukuonekania aja ya kugura machini ingi rukadija rugono rumba gukujirwa kindene ya Sindema Mbijewa na kwathira nteto iririkitie kumukinyira gukonia njama eje. Kwa hivyo inkwenda kwira officers betu ba thirikari para batumanire machini chuwa na ndairo kuonekana Kisumu na ikuonekana Kisumu cionekana tena milioni 30 lakini mwendio machini u araewa milioni 1 kende tikiria kuongera bei ya machini u ikinya 90 million shillings kenda cionekana mbeca cia kuria na ntariki 25 procurement document niombere gutumwa kiri kwa uploadwa kana gwikirwa mutandaone kenda antu bomba go apply bomba gwita kugura machine ira lakini tukimenya kwina company ira tegeri kenda yumba kwithira ikigura machine yu na chokete aromba rwangirwa EACC kuthingatira nteto ijigwa kwe akithura tayari kuri na maabisa ba thirikari mwangaza barikite gutrimana na njara endito ya watho. Ibwega muno kiri EACC DCI polisi yonde county commissioner and county commander na polisi yonde ratoronere iri county headquarters igoro na akue ithari mubomba kwithira baki barikendi ofisi na kupekua ofisi na ikuona na ara kwithirite kwina wamba na nkoroki itukwigwa kwi office omo thirikari urethire akigwatwa nontu bwa kwegia ugugumania kana gutumira mbeca thirikari bubui na monkato gwata habari kwithira kwi bairi bethete bena warrant of arrest na inkwirigira EACC kopa kwithira kigo mantu publicly kenda antu ba Meru bakimenya ura mbeca cia ikwithira igitumirwa bogwetera nandi ni kuona kethira rutererwa thirikari rugaita machoki gukonia mateta jaja onde rwangirwa Meru rwithirite rugikujirwa kwangaratana bunene.